Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Jingrwai kilong shisha kiba Pynrhem ya Jingiaseng jong ka Balang Presbyterian namar ki Ryngkat kila pendet jingmut baha haba ki dekot jong ki choir kila yang harensan ban ai ka Jingrwai sausur ha ka Jingiaseng khasi jantia Presbyterian Synod Mihngi jong ki Rangbah ka ba ar ha Balang Presbyterian Pomlakrai ka ba hab halum shillong Presbytery ka ba hab Hanongkram constituency East Khasi Hills district kabala sedang nadu ka khat sau tarik bat penkut mentaka sngi ublei ka khat hanyo tarik leber arjar pusau ha ka Jingiaseng ka baningkong ka badai ha ka por shipho shiteng menstap larwai da ka Jingiaseng khana Balang Pomlakrai Jingiaseng samla Balang mi mentudu sokha bat wayajer mudambai Presbytery standing choir bat unongkren udai upaster di Saryang ha ka Jingiaseng ka ba arsien ka badai ka por shibaje shiteng no phai sngi layo ya ka Jingrwai da ka Balang Pomlakrai Balang Rembai, Standing Choir Jawai Presbytery, Bat Standing Choir KJP Synod Mihngi, Bat Unongkren Udai Upaster BR Karnayor. Ya ka Jingiaseng la penyat do moderator ke KJP Synod Mihngi.
Jaga statement ni was not hagat kapor. Wadon di score once snow, don't snow. Bangam hagating snow to shafang ni gating hot, kawal jisu hot, ngidan kam bangam jeliu. Hagating yatho kajong jisu yataparsiu nongbat. Bakumno kata jingat ko kabau jisu ya ko harut ke duriau Galilea ke thau bat ke mut yangi kilaen hagani ke paten bro kelenong ke khatlai gospel katum Matius kalong ke dan kampah bangin skutu kungi priu ki jong play safang ke jingkala kabang syam hagri ke gospel utrai nagabakren hagi senabok nagabai ki jinghikai hagi senabok nagin penkhya yagi priu hagani kalenong niu ius dang Bal airu yang hikai segi road duriau. Wailong talk on the change was very significant. Utrai umi sama naga temple naga senabo bal ai yang hikai yang masuk yang riurit kiriuria. Balang yang hikai hagi rotu yau hagi jadano dan khoti brio bagi yosko yang berkubur kai ke oblay ural mantren hagato kapaten ketemu Yesus Kristus amran malak bantang yau trai balai yang hikai sekiratang batu yoi banskau yau when long tong he took the teachings to the open air. Usiaman hikai. Kumangyalang hari kerjaka open air. Bangkren dia ketian gedung play. Uji suruh umi nawayen. Ulai sekipang jom kedua kali rea. Baru patba ia buat nanta. Harut kiskap ke dunia Galilea. Nama kejimpun jong patba belian, ang kertiin jong belai. Ujisu sim na galien bat uyan. Na galien
haga duriau Galilea bat nangta ufis yo patpa ngapa khat halor Galilea Jisu phai yo patma hagi sap ka duriau Galilea ban ai ke jingkren na pharsi karena nama khalai karena signifikan nama ke thoi ni yaki nyautali ki pharsi ko Jisu kren bat ka badingkong lari kuat ke ka pharsi ke jong nong bet mengilapan lablo hau Markus bat kunjo hau Lukas nalor kali muai ni kai Kidan ki batai sautri ki pharsi ki adai ki simran balai bakiluk kilak makipat ma ki bon hakin gadan nong yoi mo Jisu hikai hakin gondong ke pharsi amta mo hikai mo da batai ro yang tin tu kini ki pharsi balai belakren ni ke pharsi lalu Jisu punya tu, ya kecing temu kini kipasi dekat bersihau dekat nyo Ukraina kata. Kau ini kipang di keren dengan Jisu, haba utai kecing temu jong kecing keren jongmu ketau kelong nama kecing bel ketolot. Jogi beliau kiri aslau kata kau. Gibril ki badan ki khat lagi babioi Gibril ki badan ki skor basko hele ki ma periosko tayar ni kata Tuhan Ukraina ke pharsi jingkren ki dong Jisu ke pharsi na long ke pendak ya ke jingi tholupa kala Jisu angan ang ya ke sentur jonga ke pharsi dan penberai di eru bala bore naman long ke perthai Matias khatlai lai tusan mangiu iru kesam ke nyopo pra khatwaan bala batai ini yani ke pharsi ke jong nong bet habagi pat ba bobun ki bot kilewan lang hau kabau ki olor kadien usong tau patma baro te udang yen harut luyau bat ulakren haki pun ki ego haka pasi udah on hakmi unong bet ulek no ban bet habudang bet kendiat kilaha harut lenti bagi sim gilawan bagi labam yaki kiwei pat kilaham bagi cakap mau haga bamdang pun kendau berpumni ru gilami na bakimlong jeliu ka kendau haga kalayen kaskite kilasit terkongnya ban apa kim don thiet kila yap rengkian kiwei pa kila hapeng densha tegi densha kila mi bat kile kejap yaki kiwei pa kila kendo bha bat kila saiso kiwa sis pasa kiwa reu pausa kiwa lai pausa ro Obadan di skor ban slow, don't slow. Utrai di seluruh Ukraina ke pharsi ke jong nomber Ukraina nomber bet di sembai. Jatuh ke di hap karor nanti. Hagi dorong yang iba balapan bitget di jatuh di beliau. Ketua ini disembai lahap bagi jaga mau. Ketua ini lahap bagi desya. Kemlah bansan. Batang ketua ini diham ada kendau gopah. Bat kila sesuatu.
Ubadan iskor bansko tosko omotrai jongi u Jesus Christ hapre mo pai noskap omabon u Jesus yoi kiba kumno kita noskap kitan nakatapon kitan noskap kiba long karot nanti kitan noskap Kibalong kung gacakamaw kabake. Idang ginong skap kibalong kung kiting siya. Nadantang hindiat ginong skap kibalong kakendaw kababaha. Kajing kelingi hagani kesinat kalong kibakumno kijat nong skap niwan Hagani kapor, hagani Jingiaseng Synod, haga katigari kapapuno niya day. Ngayon hangi bagin pakat, ngayon hangi bagin jubab hala marway. Katiyan ka na ublay, hala krem na utray Jisu, kataw yung katanot kapagkulo nilong. Bagaimana jantung